Hər kəsə salam dostlar. Bu gün Brawl Pass'ı 1-dən 50-yə kimi açacağıq. Gəlin keçək videoya başlayaq. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Aha, gizemli. Görək nə verir, açıram. Aha, və Trank verir dostlar. Əla, süper. Davam edək. Burning the bridge that Aha, gizemli yazı yenə. Görək nə verir. Açıram. Ayda, sprey verir. Nəysə, eyb yox. us. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. Oyda, efsanevi. Açıram, görək nə verir içindən. Ayda, yıldız gücü. Eyb yox, nəysə. Ən azından bir karakter çıxartdıq. Wait, the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bəli dostlar, son bir dənə efsanevi qaldı, onu da açıram indi. Getdik. Hiperşarj verir. Kaş karakter versəydi, amma eybi yox. Hiperşarj verir. Bəli dostlar, bu videoda bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.